Kulumakli siya lesil li kakwa Jesucristo, hoy si baom San Mateo. Wilakwas aquitzin tamako chaku atyuut nakwankish ejunes chakusak. Winakatrabi shakor lakwas aquitzin. Aban kuinkan katrabi kamchak hunak malak kuibak akuchpen renakrikin ratine kui malak uship chi testi chich olakro chishunil. Ut kuinkan arak rabinkile yereli igles. Aban kuinka kui narak rabinkil igles chikanak chaku holi magash pamal malak hunak tisoltoh. Relik chikyal dinkiere, chishkunil lite bak saruchichoch, bak okak akwi sachosha. Ut chishkunil lite yit saruchichoch, yitok akwi sachosha. Dinki akwi ere, kui kwankep kui bak ere saruchichoch, teshkerip saatin, chirish jelak karu teshsama, ta ushkrep, panin chosheil chikwa. Panak par kwankep kui uship chotsukep sainkaba, arang kwankin sashniep. Ratin likakwa Dios,